nicyo kimwe kiresire mubazeji ku expiringa umugwinji ngo kumwagerewe because umushaho tashemeye kureke mubaze ku expiringa ogu agize ngo bimaha bintu ebikanyise mubazeji okukurira mu marwariro nenkorambi abashaho kubura kugihereza abantu ahabwo kushanga ngo ne baba batari mu marwariro ini charge wa facility yana areba ngo mubaze ari ku expiringa shimye gukora n'aba district bakagitwara umugomborere rindi ninga narishi ahirware rindi kubasa kose mubazejo haza bakagikoza ki emibazeje kwasurwe rumwe ya ARVs eyo mushwija ebyarabu ebya theater nendijo mingi Dr. Nitwe yaterera abantu baburijo muranga kumanya ubugabe bwabo kandi bakagumana barebuza amarwariro ga government bakagambira bibyo kwerinda kumaraho ebizibebi ebyo mu kitongore cye by'amagara umuntu baburijo aturaye no kwesharinga anshonge yitweta stock outs of medicine no kushanga ngo umuntu nanataka ngo naza yirwara barakushangaho mubaze aze mubaze rimwe expiring government ne losing billions of shillings sente nyingi munonga ico noreba n'ikintu cyo munonga tugihira mu health centers izantungamo so tugitwara Kampala kujosi abo kugira ngo wefire emwe eija ebero byayo nibure yokache expiring endijo oshanga bagihindura example inko mebazi ya za TB eriyo mebazi ya za sirimu ninga HIV aho rukushanga abantu bahindura line oshanga abantu babarinka line 2 nibera hata bagita line 3 omustock harimo line 2 ejo njye manyisa ngo mbaze gitwara gikore senete expiring kwiho kwezi ko kwamwenda ko mwakogwa akachiko ka State House Monitoring Unit bakampinjira mu district ya Ntungamo bari kuchondoza ibikorwa bibi ebishanjiro mu department y'ebyamagara harimo kwesa ku bisente za government okutaha abashaho bebishobobo nebindi byingi ebiretire bamwe bahenderero mu bihome Gashako Abdul Karim Sengendo.